nasa semonye junction ase umuriro nyatukoba kukubwata amagacha yaiga munamorocha nyatukoba gusambwa nanigo mwenye nakanyara koba kwerekera nyumba arenge kingaki umuriro nyatukoba kukubwata eduke yae bono yai kansa nane nalito ngoja kuigwa rubi ego tioka ya mabuta nkaira ngane gari ya serika kore natabuke ere isika korosigo bono akai gori indenge tinga mabuta ya ne gari go siyeitera lirindaire ingoigwa mabuta go itiruja nyumba ngoji kogenda kurigire ringangi giteka ngonya na mabuta chitage kanke bagake kibiriti umuriro karibu kaigo ngo nchoka gojimagega ngo igoro murango magega ngo soka rokinga mabuta nari ngororo ntwanya atike buyu litosiri nokere na ne narita 5 bibwata mabuta na mito nero ba ngutumia wake mirango amabuta nene amagoro no na maboko iganaia bono koikoringiete gakogendera nakia kogera nate bungambi kamache mbi kamagoro na maboko ilinde muliro tunya kogendera komenda yagara buno najite nje nakete ngankorite kuya ingai kumwiri no genda takunsamba taranyara kobaga kumanya muroburio bugusamba inyumba yaye kurende okagirwa nkuringa anyatukobaga kubeka esei igoro yo kurwania marwa no ebuke bagwa asense moyo bogongoruiga ni vitina ya pombe. Kuna walifu ambao wanagema wanapiga pombe lakini tena hawataki sisi kama serikali tuwaingilie. Ili jambo hawa jamaa inawasuku na nawajua walichoma hii nyumba yangu. Basi ya buto mwambi umuchiwe litembrokeshe. Watu wa Chirega Junction kwa wayede elingana lyatoke waro nyumba ya Sambwa. One of our village managers Gideon Miruka nyumba ya emna ya Sambwa tuko na bakora ebatu meka petroli usambe nyumba yae sababu kwa iko maambi kwa saa 11 watu wanyo wali bibiro obya petroli kubi lita 20 na lita 5 kuri boterega tembe kuro mocho gwa borabu junction nabo igwa ensemo yeri tembo maritana nje Gilbert Kobi.